Өткірбек Асылбекович, мында бир кызыктай нерседе, на самом верху у нас борьба с коррупцией идет, региондордо, андан ылыйраак деңгээлдерде саботаж көп болуп атат. Ушул жерде меске эки маселеден токтолот элем, мына пример катары да, рейдерствонун бир конкретный примери сизге жакында эле кат кетти. Монолдоров Жолдошбек Акылбековичтан и Абыкеева Гүлмира Нургалиевнадан. Ошакта деген 2004 жылы Ош шаарынын мэриясындан деген сотрудниктери, должностные лицалары, акционерные обществолар, акционери барада эме компанияны, Омат компаниясынын документтерин подделка кылышып, осы Омат кылып туруп, наглым образом 1,5 гектар жерди рейдерский захват кылып атышат да. Ошол адамдар 15 жылдан бери акыйкаттыкка жете албай соттолуп атышат. Сизге сураныч, көзөмөлгө алыңыз, караңыздар. Бунун аягы абдан чоң чырчатак. Бир топ чоңдор аркасына турат экен. Биздин чиновниктерибиз азыр деген коркутуу үркүтүү иштери башталыптыр. 21-кылымда сиз окшогон прокурорлор отурганда мындай нерселер болбош керек деп ойлойм. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. 6 айдан бери ГП Кыял деп Ош базарындагы бир чоң коррупционный биздики бездонный ячейка болуп калган бир маселени көтөрдүм элем. Расмий түрдө деген мамлекетке причиненный ущерб 500 миллион сом болуп чыкты. ГСБПтын өкүлү тетик жерде отурат. Мен чоң ыраазычылык айтат элем ГСБП, вот вашему городскому представителю, то, что несмотря... Я знаю, что там предлагались большие суммы взяток. Я знаю, что эти люди до сих пор пытаются решить эти вещи деньгами, что вы все-таки возбудили уголовное дело, аянына чыкканыңызда сизге чоң ыраазычылык. Бирок ортодо бул деген администрация президентке карайт. Администрация президенттин аты менен жамынып алган недобросовестный сотрудниктер бар. Ошолор деген арасында деген директорду, 20 жылдан бери иштеген директорду, коррупционерди, мамлекетти 500 миллион ущерб кылган директорду жумуштан алсаңыздар, анын орун басарын бир чиновниктер келип туруп директор кылып коюп коюштур. Бул кандайча? Уважаемые товарищи в погонах, если при ваших глазах такое происходит, 20 лет они грабили страну, откуда мы будем на повышение зарплат деньги брать с бюджета? 500 миллиарда ущерб. И замдиректора назначают директором. Потом человек, который все это прикрывает, ему отправляют официально повестку с ГСБ, он прикрывается должностью президента, ссылкой на президента, эмеге допроска барбай коет. Ошондой чиновниктерден эмне? У нас неравноправное государство. Какой-то чиновник выше, какой-то чиновник ниже болуп калдыбы. Биз деген мындай тең укуктуу мамлекетте жашайбыз да. Ошону тактап, билип туруп, мен силерге требование коем. Ошондой адамдар администрация президента болобу, өкмөт болобу иштебеш керек. И сотрудники, кто вот курирует вот это дело с прокуратуры, пожалуйста, возьмите на контроль до конца. 500 миллион сом талада жатпайт. Элди тоноп, элдин аркасы менен байыгандар түрмөдө отуруш.